Dah jam tu sedang jam nak buat dah film late nak orang long sedang lisuk dia dan chance orang Aduh mah. Kabetnya kena mu bro dong tong turun rumah. Angleng. Oh. Mai set pak lan rumah yang atam nak por. Yuk di rumah yuk jam 4. Ini sah. Oh. Dia ni maham na. Mahai dem talak si sungu kumno baik. Klem bam klem di la shtolat baik tembu kamjor mentang sungu. Tali me lampat sa hospital. Latut kali hidup meniam yuk kali repat. Aman call ngara to swift care ambulance. Katulik bodan advance life support system po ka ambulance. Tak sipang kala poy na. Imahe mentan rak na hospital. Ya, dilang na. Ka Swift Care Ambulance, kadonya ka Advanced Life Supporting System Equipment support jongka. Kadoni ki emergency medical equipments, kum ki ventilators, ki syringe pump, ki defibrillator, ki patient monitors, ki nebulizer machine, portable oxygens, wheelchair, stretchers, bat ki way. Pilaru ban khot yaki haba pidani kino ki judge events, kum ki festival, ki jingseng yalap, ni kino ki jingalang patba. Ka Swift Care Ambulance ka ay ka service jongki hakador ka babiang baha ka service jongki kaladan hapo juai Nongston Shillong Mairang berkumju mentah hapo Ripohi district. Pengilak penkit i mahek sepo hospital da ka Swift Care Ambulance bat kino ki brio ki bernah perga jingpang justam kilak ban call unit number po screen bat ka ambulance karman syuki. Ku bless you.